church marriage. Keyho kinu kisaki yachakate. Sasie chetiu no ha ugo kekrami zoshi kekrami zobadi chi India mi society no ha kemeria chaparda. She shibaz no chi Angami no mitu ha vordi ugo tesa pada. Mosla ha ni go ketsosne. Tie kesekerimo. They live in culture. Kerimo de teni mi fupo mo tefu mi po kezeke pesa ke pakrobada. Teni tefu hikim hibada. Unyori nida. Deri kimi ni fusu tsumo. Sashiri temi grupo. Zelhou da zo po Zelhou keliam hodze. Krista si keliam hodze vakenye ke sepu kisaki yatsawa. Deri po Krista si kelie shino baptism shino po kisaki yatsala. Musuno la lerdi church marriage susa dimansala da. La haunoha ketosaka no liro Panelist liro church marriage, live in culture, 2-3 marriages before baptism and marriage in church after baptism. Should the church remain silent on live in culture? If yes, why? If not, what would be the penalty? Che kezeke sekeri modi luba keta tezo how culture ja how haler keta la Keyho hanoha kemekrieba sotume musu ekemekrieba sorivi silor so ketibalaga moro Keyho as how kekur silor Keyho sono ketipo po penalty ketipo somor shotaduga Keze kisekiyatsumo deri ketsogabo kimhedi ukisekiyatsumo di tenyu tepu hetudi keze bagaze susa kekrtuzo mu kekr keze su katolese kekr keze shigazela kirikito nu proselirogo kepenyofa idea pokeleu tenumie fupo tefumie bubu keze kesekiridi kimi nufutsigeze modelu suba katolese ka saunu ri parli rogo pole korinthia kiriunu suri bise pu mu English nuliro fornication version group nuliro sexual immorality igeze English nuliro su seda mukichi there is ukisikia tsakamo modza ujorli putugamo ketivie kelunu lubaga supubade musala ke huwe sunu kemekrie bagata su putumunye mu putugamo kiedi putumoga gatsika tolesnu nuse u the premier tahi tarhomorosho dunye so ha ketso bagatsa issue ha pugabag no pugabag mhedi serious segaza issue mu kepu mai morsho gaza shigaza issue bo sala so ha ke kurgaza kepuma kelunu lubagaza so se u ke hu the premier tahita rose morshnye sita liro ho so si metza daliro tenyu mishe tefu misheri living culture hanu bada liro unie zatsibe tsasu sa morshome ke hu jo meziliro shimorsho dadimu mu suha u Keyho shibadaliro Keyho su initiative piesa moliro putu toga zusa aho lerdi Keyho jo practical zatinu pubade putu toga zusa shibagadame u shibada hozu bi Keyho pishisa wadi Keyho bu discipline hato mor ko shugo tsuvogada suha sniha pomorshinye deri disciplinary action we be more show kazudunya Pastor Zelhou kele kerhewaza live in culture more cohabitation ha hasapi mode mikki zatie po hakupo ke krizaba yalibi west ateliro Zelhou bada zo deri legally pidi kesegeri gachu chwa moro tax matters grupo more Zelhou tu darom hakupo Keno pokere grupo nida gatla go legal matters ko kotor gatla no
Kimi nu fu kim he tu dil huzo do deri pidi paper no zo go zo ke ril hoi ge zo su ba phi si di puya mo su chi ge zo ba ugo che do ugo no nyo go vodi city go no levi vodi ke zabada ke zelhou bada i ge zo su culture story sim he ge zo ponori parjo mo ge shi e ke su se ke krt tu zo su se ke se ke rimo ki se ki ya che mo de ke zelhou ba ge zo su se ha ki bori potu mo zo ke krzo mo tie pu ge bagam hedi si ge zo ba ge zo sia su nu e ke hu e micro pro tho ginu le le de sibada ho mo hine ga krda musla hine bor libada je ga zo micro pro khodi ke hu za za le di uki za dinu parsa ke le sari bado deri micro polio suri hapuri ga mom hedi bada ga zo sia su nu e ke hu zo ga zo ro poto mezdi su confirm chwa di sigatala ugo ke hu bu me saba go dala su simolegen da ho izodi mezd chwa da zo ri ga zo su le u ke ba ki so mo ke krzo so ke kr mo ha ko ha pastoral ministry metti sedino hatsu moro so ze pastor mem hat hozla u dono nichumye unu nongu le ke ta sinu si par ke zo go so se feya there so simodino vo si ke zo bo dono bada se si par ke zo mo ze bo conference dino how ha ke krmu ke hwe thejo se dino lerdo ike zo so se ke krtu ke zo no ke bago ki pu sumoro se ni akizo de mo pe bala sa to bamo de ke hu no ler ke zo ki pastor me member ko pete je a case no je pete je shi ti tolera da ba pete se dun ba masla di kongo khabe ba mo di kongo ho pya ko ha bi mi che mo ke viega dari ngusa sa ke no a shi tola gan da ga no ha ka mi ka zo ko ta par ba za men ho to ze no shi le ngu le za cha la ha no ha ma ho wa za di ko mi ri tepu se de me seller ma tsam ro nun ke ni to me seller ma tsam ro mo po shi de ri kres zo de ri mo len ze de i zno 피스 말렌즈 디코미에 시저 베세 모르셔다 서바 사제 부케자 받았어 데리 쇼보니 하 칼처다 마프다 가자오 하우 쇼니 카발리 비드가 Who can have his or her marriage ordained in the church? Can one member have his second marriage in the church in case his first wife is deceased? Shupunye po kia ke seke tsa sele di ke hoki no no tsele viga mi poe po kisaki ya tsele da de thero ke shono po ki mi po moje po ti voda poe thenu liela siloro po second marriage ho sela le di ke hoki no no tsela levi me Reverend Rachiilie how get lasato. How she pastor to some other nya. Keriu ka tsoka ba keriu liro shumie ke hokinu no uki atsele viga ke zusa. Uke pele thau mesaga ba me. Mu ke pele ke hu jorli putu ke zunu hu ga ba me. Su jaya thoni lor snya dunya mu u ke hu ke krili ro ke hu japu bu cha cha ke hu japu ke hu bu su japu tsidi se ler ke hu kinu tsili ke vi sa cha sedem shi dunya ke niu li ro u kia second marriage u ke tsoga ba ke niu su no li ro je ugo baptist ke hu me ji ga ba sa
mo ABCC directive me jidi mie po kimie po tivoda po kia second marriage so Dolie ro ke hu jununu mu po thau po tubali ro ke hu jununu ke masaki ya tselevi there su sele ke hu ki nu tsozomodi u kiti ki nunu ke hu teja su se bise u tsese di kia tsibi u tsige jiro su se meji ba u goro pokipo me jo mezi di no tsu le modi ba ze su u donu ba ya ba river Christmas white Christmas mu blue Christmas ya mu blue Christmas ro mahanozu po ki group no keshepo seda moro ki group mahapola no uni parle modi Christmas mezi da tsda tharo blue Christmas sidino light kori blue sia mu white Christmas usual Christmas so zedino white wedding marriage blue wedding idino blue wedding that's just a second marriage ke hu honuro western satezori uko jorli sa crisis blue weddings or sebo ke hu kinuchia deri pastor me po bunuchia deri wedding ko habo dinu ke hu kinutso ke jesu se ngupiamo bo wedding hall ponu hotel ponu park no garden ponu se cheya deri ukoro ke hu kinu wedding ko cheze so se huseya mosla white wedding khesame po reme po so se krideri second marriage third marriage hako ha ke huri thejo po sedinu home marriage igetsu po tsbie uko tswada ro so se ri por hiri vikudon he very so se ke hu cj igetsu ke tholesunu tubeba momo sejla ke hu bunu po thamet dinu khesara me po met dinu kelhu said that azki subunu krizale mu second marriage third marriage ko habunu home marriage me zo bo ke hubunu bo jabe so ke zo bo so chadaro ma po thari ke kriza mu pe visa dunya ke atyo personal beshi je Dr. Zelhou puzo happy ka hu educate chele ka hu pathale shidi Khezhie shiralevi tapu punupu shiralevi shebukimye wa temega sabo Zelhou ga zonu bunye go kinu tsne ladalevi wa temeba shiralevi di sakami tsalevi deri ke hu po members ko educate liro pathale liro no ze shekatao zevila mu mejidele sela ledi ke hokinu sheje sa homeris ntara parje mori Khezhie tenve pusie dere balyo mu nyemeristi du chibor dere po chidesla mu mejile no do chiladaje iza mu kemejibe ke kribe katsaga zgenu pathal daliro uri second marriage selal biler ka hunu sagdo sem lado understanding badazo she dere go so pathal moliro me pa selal de ka hunu vakenyo sagdo she ke shidriya shigada no go shidriya sa birshi unu runumo shikatao tsapar hirapi unu shokao tsapar hipetula pe kega tsabo milado
Zelhou happy ke ho pathak logi bamusu pathal valero homari suko suzori tajo khasele de she zizo tamash at bag se tigi pom habo bio pathaya mo suliro kepele kel huboba sosie temi kel hujo ba ga jesu ke pu kosia temi mozo zivi temi mozo tevi de hoiga che muki juno baga jatigi sa vor kepele chau zeke khezo mo levideri kel hujo no zivi ga che surile morsho ga che supio ki pupu ya musla lerdi technically su chlen zde pila lerlin zde mori chazuno chme morosho iga chu kiri po context ke hu ha hitaro go ho mozo no zivi le mo ha so messo kolega cha tie le pekrale vin ke kermo potuga cha issue modga tala hanu mi po kia leta ti cheme fe soru thenya ba de kia lie pokinu mi po sie tiem ha teroga shob nu sieda sa khre sabazolo la le de ke kinu chala toris thevie bizo molevi makropono ke festival ro te ka cha ke pizza da dis va bola le to sa poti chiri si zo bado so sie Vordi hake anu pakia chade pakimi sieda lavo ratsa boto da di tachke kribo country ke kribo to da dis kisikia chla doliro zo ke huki sunwe mi posiga cho to molada do sla sunu to la lega to liro samhapuri thevie molada levi sla siga cho ko ledi no se di haki borila leken jde iri zo da mo mari sukubo chazu chme do ige cho theju zumodi ugotie puga bagim hedi kim hero ke thejie de shi kim hero zivi de shi ge 하고 하서 그때 수 엘레멘우사 랩 레스 모션 얘기해서 수 비바샤